Ese waruzi ko mu gihe imbunda n'indege zikomeje kurasa mu burasirazuba bwa Kongo hari abandi bicaye mu Rwanda baganira ku mahoro mu ibanga rikomeye? Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru icukumbuye ku ibanga rikomeye ryishe inyuma y'ibiganiro byabereye mu mujyi wa Rubavu hagati y'intumwa z'Ubusuwisi n'abahagarariye umutwe wa AFC M23. Kubera iki biganiro byabereye mu Rwanda aho kubera Goma, uruhare rwa Amerika n'uruhe kuri iriya soko rikomeye ry'amabuye y'agaciro rya Rubaya? Komezwane natwe kugeza ku musozo kuko iyi nkuru irambuye ifite byinshi cyane igusobanurira ku bikomeje kubera mu karere kacu. Niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ukomeze ujye mu bambere mu kumenya amakuru y'ukuri nk'aya. Reka dutangirire kuri ibiganiro bidasanzwe byabereye mu mujyi wa Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda mu minsi ibiri yikurikiranya, kuva kuwa kabiri tariki 26 kugeza kuwa gatatu tariki 27 Gicurasi uyu mwaka wa 2026 habaye inama ikomeye cyane. Iyi nama yahuje intumwa zaturutse mu gihugu cy'Ubusuwisi n'abahagarariye ihuriro AFC M23 hagamijwe gusuzuma no kureba ahishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinyiwe mu mujyi wa Doha muri Qatar hagati ya leta ya Kinshasa na M23 igeze. Ariko se kuki ibiganiro byabereye i Rubavu mu Rwanda? Amakuru yizewe yemeza ko intumwa z'Ubusuwisi zagombaga gukomereza urugendo rwazo zerekeza mu mujyi wa Goma muri Kongo. Nyamara bitewe n'impungenge zikomeza icyorezo cya Ebola cyongeye kuvugwa muri kariya gace, izi ntumwa zafashe umwanzuro udasubirwaho wo kutambuka umupaka wa Kongo, aho zahisemo kuguma mu mujyi wa Gisenyi mu Rwanda. Biba ngombwa ko abahagarariye AFC M23 aribo bambuka umupaka bakava mu birindiro byabo bakaza mu Rwanda kugira ngo basange izo ntumwa z'Ubusuwisi bagirana ibyo biganiro by'ingirakamaro mu gushaka amahoro arambye mu karere. Mbere y'uko izi ntumwa ziza mu Rwanda, radio mpuzamahanga RFI yatangaje ko hari habanje kuba ibindi biganiro bikomeye i Kinshasa. Icyo gihe intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'iz'Ubusuwisi zari zabanje guhura n'abahagarariye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impamvu nyamukuru y'urwo rugendo rwari ukureba ukuntu amasezerano abiri cyangwa se protocol zasinyiwe i Doha ziri kubahirizwa. Aya masezerano ya Doha ashingiye ku ngingo ebyiri z'ingenzi cyane. Iya mbere ni ukurekura imfungwa z'intambara, iya kabiri ikaba ari ukubahiriza agahenge no guhagarika imirwano burundu. Nyamara nk'uko byemezwa n'impande zombi, ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano kugeza ubu ntacyo riratanga. Nta ruhande na rumwe rurimo kubahiriza ibyo rwemeye. Imfungwa ntizirarekurwa nubwo twamenye amakuru ko leta ya Kinshasa yo yamaze kurekura imfungwa 37 kandi ku bijyanye n'imirwano irakomeje ahantu henshi hatandukanye. Ibi byatumye umuryango mpuzamahanga ubona ko hakenewe imbaraga nshya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ziri gusaba kandi zishyira igitutu kugira ngo igihugu cy'Ubusuwisi gifate iya mbere, kigira uruhare runini cyane kandi kigaragare muri ibi biganiro bya diplomasi hagati ya Kinshasa na AFC M23. Amerika irashaka ko Ubusuwisi buba umuhuza wizewe, ariko hejuru y'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinafite inyungu zayo bwite, dore ko ishaka kurengera ubutunzi iri gushakisha muri kariya gace nk'uko tugiye kubibona. Iyo usesenguye witonze ikihishe inyuma y'iyi ntambara n'ibi biganiro byose, usanga ubutunzi bufite uruhare runini cyane kurusha na politiki ubwayo. Ingingo yibanzweho cyane ndetse inateza umwuka mubi muri ibiganiro by'i Rubavu ni ikibazo gikomeye cy'amabuye y'agaciro acukurwa mu gace ka Rubaya. Aka gace kaba gaherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Agace ka Rubaya rero ni isoko rinini cyangwa isoko rinini niba ariko nabyita cyane ryo ku rwego rw'isi ry'amabuye y'agaciro gakomeye. Nuvuga ngo ni isoko ariko akaba n'isoko ry'amabuye y'agaciro ku rwego rw'isi. Amabuye akaba akoreshwa cyane mu gukora telefone ngendanwa, mudasobwa ndetse n'amabatiri y'imodoka zigezweho za EVs cyangwa electric vehicles, imodoka zikoresha amashanyarazi. Aka gace rero gafite agaciro gakomeye by'umwihariko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twibukiranye ko mu mwaka ushize wa 2026
leta zunze ubumwe za Amerika zasinye amasezerano y'ubucuruzi na leta ya Kinshasa yerekeye ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yo muri Rubaya. Aya masezerano yahaga Amerika uburenganzira bw'ibanze kuri aya mabuye. Ikibazo kiri ko agace ka Rubaya kugeza ubu kagenzurwa 100%, pana 99% na AFC M23. Byatumye mu mezi yashize uyu mutwe warasohoye itangazo ryeruye wemeza ko witeguye kugirana ibiganiro bitaziguye na Washington ku micungire n'icukurwa ry'amabuye y'agaciro ya Rubaya. Mu yandi magambo, M23 yasaga nibwira Amerika iti niba mushaka amabuye ya Rubaya nimuze tuvugane twebwe kuko ari twe tuyagenzura, hamureke kujya kubaza Kinshasa. Ibirerekana imbaraga nyinshi za M23 mu kwigarurira ubutunzi bwa Kongo ndetse no gushaka gukorana n'ibihugu bikomeye nka Amerika mu rwego rwa diplomasi no kugena uko ubwo butunzi bugabanywa. Gitangaje kandi giteye agahinda muri ibi byose nuko mu gihe intumwa zicaye mu byumba byiza by'amahoteli i Rubavu ziganira ku mahoro, ku rundi ruhande rwa Kongo umuriro wari urimo kwaka mu gace ka Rubavu. Ibiganiro by'Irubavu mu gace ka Rubaya, ibiganiro by'Irubavu ntabwo byigeze bihagarika urugamba rw'amasasu habe na gato. Ingabo za leta ya Kongo zakomeje kugaba ibitero simusiga ku birindiro bya M23 biherereye i Rubaya kugira ngo Kongo ibe yakwambura M23 kariya gace. Ibitero rero byari bikomeye cyane kuko igisirikare cya Kongo cyakoresheje abasirikare bo ku butaka hamwe n'indege zitagira abapilote dukunda kwita drones kugira ngo barase M23 batabegereye. Izi ndege rero za drones zarashe ibisasu biremereye, ibintu byateje impungenge zikomeye ku baturage b'abasivile. Hakaba hariho iyangirika rikomeye ry'ibintu n'ubuzima bw'abantu batagira uruhare mu mirwano. Ubuzima bwabo bukaba bwarangiritse bikomeye kubera ibyo bitero byo mu kirere. Nubwo ibitero byari bikomeye biva mu kirere no ku butaka, amakuru y'imbere ku rugamba yemeje ko ingabo za AFC M23 zashoboye kwihagararaho kigabo ndetse zigasubiza inyuma ibyo bitero byose bya Kongo. Ibirekana neza ko M23 ifite ubushobozi bukomeye bwo guhangana ndetse no kurinda ibindiro byayo igihe cyose igabweho igitero, kabone nubwo baba bari mu biganiro bya diplomasi n'abanyamahanga ku rundi ruhande. Kugira ngo twumve neza uburemere n'imizi y'iki kibazo, ni ngombwa ko dusubiza amaso inyuma mu burasirazuba bwa Kongo, ari naho hahana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda. Ni agace gakungahaye cyane ku mutungo kamere w'amabuye y'agaciro, ariko aka gace kamaze imyaka irenga 30 karangwamo n'imirwano ikomeye cyane, imirwano y'imitwe itwaje intwaro amagana ishaka kwigarurira ubwo butunzi ikoresha iterabwoba, harimo imitwe myinshi y'abamayimayi. Urugomo rero rwafashe indi ntera nshya guhera muri 2021 ubwo umutwe wa M23 wongeraga kubura imirwano nyuma y'igihe wasaga n'uwasinziriye. Uyu mutwe wigaruye uduce twinshi tunyuranye ndetse wakoze ibintu bikomeye cyane byatunguye isi mu ntangiro z'umwaka wa 2025. Turibuka ndetse ukuntu M23 yafashe umujyi mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ari wo Goma mu kwezi kwa Mutarama ku mwaka wa 2025 ndetse inafata umujyi ukomeye wa Bukavu nyuma yaho gato muri Gashyantare 2025 utarwanye. Ibintu rero byateje igikuba bituma habaho amasezerano y'amahoro yihutirwa hagati ya guverinoma y'u Rwanda na leta ya Kongo yasinyiwe i Washington DC mu kwezi kwa Kamena 2025. Nyuma yaho gato muri Nyakanga 2025 hasinywa declaration mu gihugu cya Katari n'umutwe wa M23 ubwayo, igamije kuzana agahenge gahoro cyangwa se kuzana agahenge gahoraho. Nyamara nk'uko tubibona uyu munsi mu mpera za Gicurasi 2026 intambara irakomeje mu burasirazuba bwa Kongo, ibisasu biracyagwa kandi ishyirwa mu bikorwa ryo kurekura imfungwa ryarananiranye cyane nk'uko inama y'Irubavu yabyerekanye. Dusoza rero iyi nkuru nshuti bakunzi ba Pilot News TV,
ishusho dufite uyu munsi ni ibiganiro ku meza birakomeza mu ibanga i Rubavu, ariko n'ibisasu bya drone byo bikomeje kugwa mu mashyamba ya Rubaya mu rwego rwo kugenzura isoko ry'amabuye y'agaciro cyangwa isoko yaterwa nuko wabifata. Ese wowe murabona ibiganiro by'Ubusuwisi, Amerika na M23 bizatanga umusaruro w'amahoro arambye muri Kongo? Ese imicungire y'amabuye y'agaciro izaba ishingiro ry'amahoro cyangwa ryo gukomeza intambara isharira? Twasaba ko mudusangiza ibitekerezo byanyu aho hasi muri comments kugira ngo dukomeze tuganire kuri iyi ngingo ireba akarere kacu kose. Turabashimiye cyane kuba mwahisemo gukurikirana iyi nkuru yacu irambuye kugeza ku musozo. Ubwo ndavuga wowe ugeze ku musozo, niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ujye ukomeza ubone amakuru ashyushye, asesenguye kandi yizewe y'akarere kacu. Urakoze cyane, tuzongera kubana mu yindi nkuru itaha. Mugira ibihe byiza.